Paulo na Sila gerezani. Baba Mungu wa mbinguni, ewe Baba, tutembelee leo kama ulivyotembelea Paulo na Sila gerezani. Baba Mungu wa mbinguni, ewe Baba, Paulo na Sila gerezani. Baba ulimtembelea Bartimayo kipofu, ghafla mbingu akapata kuona. Uliwatembelea Meshaki na Abednego kwenye tanuru la moto, wakatoka salama. Ulimtembelea Danieli kwenye tundu la simba, akatoka mzima. Ulimtembelea Lazaro aliyekufa kutoka makaburini, akatoka mzima. Na sisi Mungu, mahali hapa tunakuomba ututembelee. Unapotembelea Eric Lungwe, Tugaluma Kisole, usimsahau. Unapotembelea Mchungaji Kameta, Mchungaji Mwadunga, usimsahau. Unapotembelea waimbaji wengine, Justina Mwakitalu, usimsahau. Unapotembelea wazazi wengine, baba yangu Mwasote, usimsahau. Unapotembelea waimbaji wengine, na mimi Amani, usinisahau. Mahali hapa kuna watu wana shida, wanataka uwaone. Wengine ni wajane, wengine ni yatima, matatizo ya ndoa. Baba uwatembelee. Mahali hapa kuna watu ni wagonjwa, wanataka uwaonye. Wengine ni ukimwi, wengine kisukari, wengine TB, wengine ni mguu. Baba Mungu wa mbinguni, tutembelee leo kama ulivyotembelea Paulo na Sila gerezani. Baba Mungu wa mbinguni, we Baba, tutembelee. Sikia maombi yangu kama ulivyotembelea we Baba yangu Paulo na Sila gerezani. Ewe Baba yangu, Baba wa mbinguni, tutembelee.